Rateko, Nela Dimwela Congo. Matondo kwa beno bakulu bilandi bya kinguzi kia Radio Télé Congo. Batate ba mama, bambute baleke, matoko zindumba. Tuzidi mwandanda meto, nzailu. Una mosi mandanda ma kinguzi keto Rateko. Kanti mulumbu kia unu tuzidi pasi voto yambila ye mfumu eto. Mfumu eto tata révérend pasteur Ntanda mfua unu. Yani sito yambila mambu matadidi mbutukulu a papa Simo Kimbangu et Mfumu Kimbangu. Batate ba mama kalukala ni lesiko. Et surtout kaluvila kaniko vo konton tangu le fait que tout ça encourager mukisa s'abonner, liker, et partager passivo tukunatinanga manda tout fait que natinanga mandanda mambote evo makeleka. Tout nanu kinto a dit sans plus tarder si tu es dans passivo to avana ki ambote kwa mfumu eto mulumbu kia unu passivo chitwa yantika mandanda meto. Tu es kintoaji matondo. Kiambote papa. Kiambote papa journaliste. Et quand tu vous qui entêté, tu es dit passivo, tu as dit biou, kasi tu vous qui entêté ei. Fumu Kimbangu, kakwiza butu kila, epe dio diambu, kwe dia tuka. Ye munkia mvu kabutu kila. Ya dimusi da muna papa Simo Kimbangu. Unambanza Kongo, mama kimpa vita, ekolo mwana kafuidi. Mwana fuidi, mama kimpa vita kafite bokila, Kimbangu kizafula mwana. Memuntangu yina, papa Simo Kimbangu kabutu kidiko. Buwesi kakuza butu kila kade diambu difute vuata nsuni. Munakanda wa Yohane kapukume mosi, nzila kumiye ya. Diambu ya nsuni. Wana mama kimpa vita uzikwela papa kimpa kinzambi. Bezibuta mwana modate le 6 avril 1706 banvene nkumbu kembo dia nzenza dia tungunwa. Montangu bakanga mama kimpa vita yekunjoka venatia yani voselo amvonda kansi mwana yuna kunima yani sekena butuka kuna mongwa bangu vena fuluka vangelo muntu antete yebaka nkumbu ya Kimbangu wana muntangu bayoka mama kimpa vita yebaka ndani venatia yembe dia vai kama na katukatia dia tadi sati kuna kibokolo tikatu kibokolo diere ti kuna mbata kulusu mbata kusuru ti dizili kumfidi malele kuna uungu dizili kuna ngidinga dizili kisantu presque place de batunga ba église catholique yimuna malutela yembe ti de yenda kuna matadi vana batunga metropole muntangu yembe de katuka kuna jabaka nzila ti kinkewa na kinkewa tuze histoire de papa de ngenda le 1951 bansong sa vallée donc da kinkewa yeme da lutela kuna yeme mutawende katuka kuna diere ti gome matadi goma kaditi diere kuna ngombe lutete yikuma kyoko ba église catholique bazatunga vena gome matadi mulanda simsika yeme kina kansi mama kimpita pa vita ya niveau kuna ntimanti kakuna gome matadi kuna secteur ntimanti ntimanti lisongele vo ntima wanza ya mvimba kamba muntete da boka tete mbanza mbola vena finika vata dan kamba vakala donc vata dimo sabati de fogula nkumbu kimfula mona katoka kimfula kanda dia nlaza vakala itata limosi nkumbwani mwemo andudi yani imusikanda da kingoi waiza kwela mama kimpana musikanda da nlaza muna longolwa ubezibuta bana batatu tata kuyela itata kumbesa ye mama luyalo kaka vena finika nkamba vakaradia ka vateli mosi babogole nkumunтанда nkongo muna vateli na mavanda tata mosi ndompaulu nsingi amandima muntu ade kaka luvila nlaza wizikwela mama mwilo ankondi muntu aluvila kuna kinsenga muna longolwa ubezibuta de kabana batatu
mama Buimi Ndabu, mama Kinzembo, mama Luezi. Wana tata kuyela mwana tata Mwema Andudi, yani kuza kuela mama Luezi, mwana Ndom Paulo Nsinga Mandima, muna longolwa bezibuta Papa Simon Kimbangu, butu le 12 septembre 1887. Papa, kolon Fumu Kimbangu kayanti kabimangu. Kabimangu biantete kavanga, munza, evo kuntia betu. Kabimangu kiantete kavanga. Wana Papa Simon Kimbangu disivido dizizai kana munza mvimba, ilumbuke kasa disa mama Kiantondo, wakana mpazi lufwa, bukansa disa nsangu za mwanga na mvimba, donc disivido ntete dina, dizai kenevo, lumbuka kida kasa za mama Kiantondo, ikina mpikeza zai kana pensangu za Papa Simon Kimbangu. Sino, wasala mambu bimangu babidi kwani. Muna Lukengo, muna katikwa Lukengo. Wakala maladi mangolo, uyetadi vanantu. Wana Papa Simon Kimbangu ya nivo, katula tadi diodio. Bukaza bika kwa mkumba Yesu, mama Kiantondo wa Sasuka. Kansi kuna nima weza mona vo, yani wanloka. Wakua misa Papa Simon Kimbangu, orke diamada Tanzambi, ibuna de yendele. Matondo sedeto, tukumnikwe to mu tsukamanda na meto, et vous bakutele watuvana conclusion mu 3 lignes. Merci papa, diamada nsuka edi, bampangisa luto kutulanda, sekele ya mfumu Yesu ye Papa Simon Kimbangu tanga kavinankanda wa wantete wa Mose kapu makomole 5 nzila makomole 3. Bana bena babokele Esau ye Yakobo bana babole des nations. Donc muna mfumu Yesu muna Yakobi imbutuka ya mfumu Yesu. Muna Esau imbutuka ya Papa Simon Kimbangu babokele vo makanda mamole. Unu kikika mfumu Yesu diaka kukuna kasukumi de mutandu ke tata mwanda vela Papa Simon Kimbangu. Donc wizi li par bondamunenki nani Kire Jean-Marie Vampa ya Belgique quoi, si vous écartez de Simon Kimbangu, sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Et Abidiouf, si le Congo est malade, c'est toute l'Afrique qui est malade. Malade, madame qui doit zaya Papa Simon Kimbangu. So wakina kwa zaya Papa Simon Kimbangu et talampasi. Talampasi. Mboti to landa Papa Simon Kimbangu injila inatukuza vulusula. Wana mvutu za mezani iparone mnsuka ikuvene papa journaliste. Matondo papa. Merci papa. Okay. Bambuta bavo volumweni nwanzonzi liantiki zakama lisongelevo mambo mavova mameni tukumiko to mutsuka mandana meto batate ba mama kanti vo kaluvila kaniko lukisa s'abonner liker surtout partager passe beaucoup tout ça encourager la radio télé Congo kinguzi ya beno yebeto kalukalani de siko matondo.